Yes, nyangusuza kandi zirakomeze neza aho uri hose mu cyo bigiye bitandukanye iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru Kigali News 250. Abari mu mujyi wa Kigali twizere ko mumeze neza. Turi ku itariki 13 ukwezi n'ukwezi kwa 9 2023. Inkuru tuje kubabwira muri iyi minota mikeya cyane mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ku itariki 10 z'ukwezi kwa 9 2025 nibwo mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Rwamara ku muhanda umanuka ujya Igikondo no werekeza Cercle Sportif nkuko mu nkuru yacu twari tubabwira, nibwo hagaragaye abantu batatu bakubita umwana w'umukobwa ndetse hari umwe muri bo bari muramutema abandi baterana amabuye. Mwarabibonye neza cyane byakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga. Breaking news, makuru mbazaniye tajunanirwa Shyaka manager nuko ubu tuvugana polisi y'u Rwanda irimo irerekana abo ngabo bagera muri batatu. Uwa mbere afite imyaka 33, undi afite imyaka 40. Ni byinshi tuza kubagezaho, ni batatu ariko polisi y'u Rwanda iracyaberekana. Hari byinshi umuvugizi wa polisi aza gutangariza itangazamakuru, nuko ari breaking news mbazaniye. Akaba bari mu bareka itangazamakuru abo bagizi ba nabi, ariko tunababwira ko n'uwo ngo wagize icyo kibazo umukobwa bamwe baravuga ngo yitabye Imana aracyariho. Nkuko mubona mu mafoto nta kintu yigeze aba, nta bava ngo yarapfuye, ntiyapfuye nubwo yabashije kuba yakomereka agahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko nanone akaba atameze neza. Murabyibuka ko hari n'umunyerondo waje gutabana agatemwa umutwe, ubu ngubu nanone yarwaye mu bitaro bya kaminuza ya Kigali CHK, nawe akaba yaramajije kuva mu bitaro. Aba ngabo rero n'abasore bagera muri batatu, ubwo nabita abasore nk'uko wenda mwabyumva cyangwa mwabikurikira. Polisi y'u Rwanda rero irimo kugenda iberekana Kacyiru. Aba ngabo bose bamaze gutabwa muri yombi, dore ko hari uwateraguraga amabuye, ubu ngubu afite imyaka 40. Mu myaka 33 ni wa wundi mwabonaga arimo aratema uriya mukobwa, ndetse n'undi akaba wamukubise umutego akagwa hasi. Ni breaking news y'amakuru rero tuba tugenda tubagezaho agiye atandukanye. Ubwo ibindi murakomeza mukurikire Kigali News 250. Abenshi bakomeje kuvuga ati gufungwa byonyine ntabwo bihagije, ati nawe akwiye gupfa, ariko nanone icyaha cy'urupfu mu Rwanda ntabwo kikibaho, ndetse ibi ngibi ntahorera undi icyaha cye. Ubwo ubutabera mu kazi kabwo, abakurikira Kigali News mwebwe amakuru muragira muyakurikira yose update tuzajya tuyibagezaho. Nuko abangabo bose rero bamaje gutabwa muri yombi mu karere ka Nyarugenge ho mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyamirambo. No twababwiye ko abagera muri batatu batemye umunyerondo ushinzwe umutekano bakamukomeretsa mu mutwe, aho bari bibye umwana w'umukobwa ari kumwe n'abandi mu modoka, bakamwiba telefone bamufateho umuhoro, ariko umwe muri bo nawe yatawe muri yombi, ndetse akaba akomeje guhigwa bukware n'abandi bagera muri babiri. Ibi byose rero nimo biragenda biba bigiye bitandukanye. Abantu bamwe bakibaza ati birimo biraterwa n'iki, birimo biragenda bite, ese nihe mpamvu birimo kugenda ibi byose biba? Ariko dushimire polisi y'u Rwanda, dushimire RIB, ndetse dushimire n'abandi bayobozi bagiye batandukanye badahwema kuba bakomeza gukora icyo bita iperereza cyangwa gukorera umutekano abaturage. Nk'abangaba bari bazi ko ibyo bakoze babikoze batafatwa, ariko atari nk'uko mubabona bamaje gutabwa muri yombi. Watemye umukobwa w'imyaka 33 yamaje gufatwa, n'undi urumva ko bamwe baravuga ngo baracyari batoya n'ibiki, ariko nanone abangaba bamaze gutabwa muri yombi. Hari n'abandi bagishakishwa bivuga ko bishe umwana w'umukobwa w'imyaka 18. Ngabo basore rwose ubona bambaye neza bameze neza, ukibaza ati ese bangaba bakica
mujye mujyana nyamuna amakenga ariko polisi yacu y'igihugu cyacu tuvuga ngo umuturage ku isonga, buri wese agomba kuba ijisho rya mugeze. Katubashimire amafoto yo mwabonye arimo aratambuka, batari bamaze gutabwa muri yo, bamaze gutabwa muri yombi barekwa itangazamakuru. Reka tubashimire, ibindi mu nkuru yacu ikurikira murabimenya byose ku murongo.